before niphikisana lapho ukuthi nanifika emathuneni niphahla ngenhloko nofana eqadi nofana ngenyaweni, ngiba ukundluliselana kumlayezo. Akuphahlwe emathuneni, akuphahlwa emalibeni, begodu ngiba ukukhuluma namaNdebele, specifically isizukulwane sikaMusi kaMhlanga. Lotshani, ngesintu sesiNdebele akunadlozi elihlala emalibeni. Ngesintu sesiNdebele amangoma ahloko akahlali emalibeni nofana emathuneni, yeke akuphahlwa emalibeni nofana emathuneni. Kungakho kunesikopilo elibizwa ukuthi sibuyiso. Lokhu umuntu nasiqeda ukumngcwaba uyabuyiswa. Ethuneni kuhlala ini, elibeni kuhlala ini, kuhlala ithambo lomuntu loyo. Kungakho ne-tombstone unveiling nofana ukuvulwa kwamatshe akusiso isintu sesiNdebele. It's religion, it's Christianity. Uyayithola eBhayibhelini. Ngesintu sesiNdebele akuvulwa amatshe. Maya silifakelani ilitshe nangabe into le akusisisintu. Ukufaka ilitshe it's basically into yokuthi vane sifuna ukuthi ithambo lekhaya lingasilahlekeli. Kungakho sifaka ilitshe sithi siyamereka kuhle kuhle ukuthi la kulele ithambo likalungile. Kodwa nakunadlozi lapho. Kungakho nabantu bangekosini abakhuluma ke emalibeni abathi bandi bemzini lo siyanibona nimbekile ubamkhulu nofana nisabona niubekile umphefumulo wenu. They become specific ekulumeni yabo. Kuthiwa ithambo lenu, ithambo lemzini lo iye siyalibona nilibekile. Ikulumo yakhona iba specific like that. So na vane sikhamba semathuneni vane siyokutshala ithambo lemzini lo. Uyazi ukuthi we have a numerology, yabo, ngesintu. There's number 3 esebenza esintwini sesiNdebele. Lotshani, umntazana uthambisa 3 weeks, evekeni esi4 uyathomba. Isokana lihlala 3 years like umuntu uhlala 3 years amsegwabo, enyakeni wes4 uyawela. Ithambo silibeka 3 weeks elibeni, evekeni yes4 siyalithatha sithatha umphefumulo nofana umoya lokho sithi lidlozi silihlalisa nabanye abezimu. So that is the significance of the number 3. Number 3 represents wholeness or oneness, soul, the body, mind and soul, ne? So into yesigaba ikhamba njalo ke ngesintu sesiNdebele. Navane usuke uthi wena uyokuphahla emathuneni, yinto oyithole eTV, yinto oyithole ku-religion. Remember, after slavery, after apartheid, isintu se-Africa nofana isintu sesiNdebele nofana isintu in particular was infiltrated by foreign cultures, Western cultures, foreign traditions like our Romans. So today abantu baqabanga ukuthi they are practicing isintu, whereas they are not practicing isintu, but bayenza into abaqabanga ukuthi sisintu. Njengakho ukuphahla emathuneni, of which akusiso isintu sesiNdebele lokho. Ngesintu sesiNdebele zihlanu indawo la ungaphahla khona. Sinesibaya. Esibayeni siyaphahla ngesintu sesiNdebele. And ekhulukhulu esibayeni vane siphahla lokhana sokubika umntwana. There's a specific member of the family oya ngesibayeni ayokubika umntwana. Ngesibayeni kulasitshela khona ingubo yomntwana oqeda ukubeletha siyitshela ngesibayeni. There's a whole post about this engayiposta 2022. Just go and look for it on Facebook, you'll find it. Or just go to my blog. Ngesibayeni kuyaphahla. Sinesibuya. Ngesibuyeni kula kuyindawo yabomma nofana inqa yabomma. Siyaphahla ngesibuyeni. Yonke into yequde ithoma ngesibuyeni. Ayithoma endleleni, ayithoma ebandla, ithoma ngesibuyeni. Kunamasiko pilo thizeni
aphethwa ngesibuyeni umntwana nakayokuthomba. Ngesibuyeni kuphahla umma walapho ngombana umma lo uze ngenkomo. Akakwazi ukuthi lokha nakiwa nakuyokuphahla mhlambe esibayeni alandela abobaba balapho nofana abendazana balapho. Uphahla ngesibuyeni umma nakendileko. Sibuye siphahle siyaphahla nebandla. Angitsho wena ibandla uyalibhiriza ngombana ungazi uqhakatheka kokuphahla nofana ungazi ama spiritual significances of ukuphahla ebandla or of ibandla vele in particular. Awukwazi ingakho ulibhiriza. Ibandla elibhirizwako ngileli lomsana lomsegwabo lesokana. Leli azolakha nabangani bakhe lokho nabathi uyakhonga. Akhamba yokwela abuya lisokana. Lelo liyabhiriza lakhiwa duze nebandla lekhaya. Ibandla lekhaya has many spiritual significances. Njengalokho mhlambe umntwana nakaqeda ukubelethwa nasomkhombisa inyezi. Now we speak of astrology under iAfrican isintu sesiNdebele. Nasomkhombisa inyezi umntwana nakamsikazi simkhombisela kuphi angehodlweni. Umndazana umntwana loyo it's a female abambe simbambisa iphehlo. Nakamduna uyakha bamkhombisela asebandla bamkhombisa umngane wakhe bathi nasi inyezi umngane wakho. So iastrology ngesiNdebele the sun the moon iqude nelanga ziconnecta kanjani inyezi nengoma yokwela ziconnecta kanjani all those things. How do we count amalanga lawo wokuthomba wokwela igwabo lenziwa ngelesingaki. That is astrology in under isintu sesiNdebele. So kuyaphahlwa ebandla. And nangizokhuluma ngokuthi umuntu bamsikazi nofana ubamduna, please do not correct me. Mina ngikhuluma standardized language ilimi olufunde esikolweni leli elithi basho mina ngimuntu wengubo. Thina ekhaya umuntu asimdescribe ngezambatho azimbetheko, simdescribe ngesitho sakhe somzimba abelethwe naso. Ubuduna it's masculine, ubusikazi it's feminine. Umuntu uyaba mduna uyaba msikazi. Leyo ukuthi umuntu wembathi umuntu wengubo 1500 beyingekho ingubo beyingekho imbathi abantu bebambathi inkhumba. So that is standardized language. So please do not try to correct me. Mina ngikhuluma isintu sesiNdebele wena ukhuluma isintu isiNdebele se home language leyo uyifunde esikolweni. Sibuye siphahle ebandla kuphahlwe emsamo nofana kwenziwe indle kuthiwa kungakwagogo. Abantu banokwenza imsamo ofuna umsamo bawubeke duze nomuthi wala ekhaya nofana bakhe indlu vele indlu abangena ngaphakathi kwayo thiwe la siphahla khona. Yipreference yomuntu okusala kusinomsamo. Kunendawo la kubekwa khona abezimbe emzini loyo bonke bahlanganisiwe. So na uphahla khonakala ukuthi ungakhambi yokuphahlela ulungile na usuka lapho levane niyenze emathuneni naqeda ukuphahlela umuntu loyo nikhambe niyoku sibongile nokuphahlela usibongile nanisuka lapho nikhambi nokuMonica nokuphahlela uMonica after lapho noku ayenzeki na uphahla ukhuluma nabantu bonke ubahlanganisile kungakho kunomsamo ngesiNdebele kungakho kunendawo la kuhlala khona abezimo ngesiNdebele. So emathuneni akuphahlwa, emathuneni emalibeni asiphahla akunazimo esimchiyawo. Ngizwa abantu batsho abona izangoma zako TikTok musi ya thina amadlozi amanye siwathola elokanjini emathuneni siwathebule. Ngihleka ngedwa ngithi mhlamba amadlozi wakweminye imhlobo. Amadlozi amandebela kahlala emathuneni. Amangoma ahloka kanzinze emathuneni. Siyawathatha thina amadlozi wethu siwabuyise. And during that 3 weeks siceda ukulibeka there's nothing ozoyenza wena because of amasikopilo esisuke siwenzile before kuzongena ibox lomngqwabo la ekhaya. Kunamasiko siwaphethako. That is isintu sesiNdebele. Khumbula ukuthi ngesintu sesiNdebele abezimbethu bahlala nathi ngendlini. Bahlala nathi ejardeni. Ingoma yokwenda nofana ingoma yokuthatha lokho umuntu nakathi mina vele nje ngithatha umfazi nofana ngiyokwenda. Ingoma leyo inamasiko ayi6 afaka bezimo ngaphakathi.
before bashiwo kubiza inyanga ukuthi izoqala ukuthi vela amadlozi akhona la ekhaya or ukuthi azohelebha ukuthi akufakele already kunamasiko philo ayi6 nangabe ukwenze kokwenza idwendwe wenza ubukhazi wenza wonke waphelela uchodi wabuyisela amehlo kwenziwani you must know ukuthi kunamasiko philo ayi6 that made sure ukuthi emzini lo kunabezimo and that into le include nani nokungenisa bobaba it includes that so into njalo ke bona nabekhaya ngesintu sesindebele asiphahle emathuneni ngesintu sesindebele ayikho into bathi kuvula amatshe tombstone unveiling into le ilitshe silifaka ngombana simereka ithambo lekhaya ukuthi lingalahleki abantu avane baye emathuneni vane basiwa mkhuba akusiso isinto kunomehluko phakathi kwesintu umkhuba nerhahla umkhuba uthethe enyangeni inyanga yathi no ukuze senze into nje asikhambe uthatha ihlabathi kabamkhulu la ikuhleli khona ithambo la kabamkhulu wakho nofana sikhambe solemba ithuna la kabamkhulu wakho sikhiphe ithambo lesithende ukuze senze into lemkhuba akusiso isintu it doesn't apply to everyone ngaphasi kwesintu sesindebele kunto abathi rhahla istayela you know into enizenza kunavane nivula amatshe all this unnecessary stuff irhahla style it's because you are khona but that is religion it's Christianity khona eBhayibhelini ungakho kunama Bible verses abafundisa abafundako lokho nakuvulwa amatshe yinto yesondo yinto it's a colonial imposition akusinto yesintu it's not African culture manje injalo ke njengoba niyokudla konje bathi into ende iphasika njengoba nokucelebrate ukuthi bashangaza ubani wafa wavuka ukukhumbule lokho nangabe ufuna ukuphetha isintu ngombani isintu nisihlanganisa ne-religion angitsho and angeze sanilawula phela kwazi lokho ukuthi nawe uyokhuluma emathuneni and ekheni nenza isibuyiso wazi ukuthi ukhuluma wedwa akunadlozi elikuzwako lapha sithokoza